الباب الخامس والعشرون dambugal ko ɗum woni nogay e jowaɓangal ka riyadu salihin al amru bi ada'i l amana ngal yewta en ngal yamira en fi toftugol hoolaje ɗen jonnutugol hoolare nden e junngo duwaɗo nde hendade o mahin ka tafsir ley ka toɓɓol ley قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأمانة كويته هولاره تطلق كويلتته على معاني إدو بلل معتدة وونغا منها نمود ما أؤتمنه الله كونك الله سبحانه وتعالى أن هولي فوي على عباده جاء من العبادة المرددة التي كفلهم بها فوي فإنها دون أمانة كهولا إتمنى الله بالله هلني على يهورم العبادة جيا ومنها نمود الأمانة هولا المالية جودي ينكو هل في ندى ويدون الوداع أكلفوجي التي دين توتا للإنسان إن جنة ليحفظها في يورينا ليعيننا لأهلها يمكن مجموع وكذلك هنا الأموال الأخرى جولة هدتي تقولوا الأمانة تطلب الهولا قال الله تعالى على ذلك إن الله يأمركم لا يمرون أن تؤدوا الأمانات لتتركوا هولا جدا إلى أهلها وقال تعالى إنا من أردنا الأمانة من ويبتي هولا جدا على السماوات كيب كمولد والأرض والجبال فأبين بيدو فبسلي أن يحملنها عند ديرون بطون ديدو هولا رفو ديوان غالني دين إسلام كان الله يتنو دين إسلام جول قول إجان قول إهور قول إتو قول زكا دي إسلام دينفو ويبتني كمولد ديو ليدي ديو پل ديو يودي جابو دون سيدي قول لي نهانا قول لي ريدة ديناتا يالجنة side golla no hana gollirede de naata yite deyni he alla men ala salorde dum fi wasere nedi ma yawagol ma kono ene aljanna hino weli ha kono misikko contraire mu haray ko yite me yata alla wi haray ko dum de denni joni terti men do misikko sime woni do men naata yite men naata aljanna ko mede wonde ha golle amen lanni watta min bumbulaydi ka alla yare ko non inna nattuto men memata on sumati o hamala hal insanu neɗɗon kañurondi baba adama e ɓiɓɓe mum ɓen townuɗen hondu wiɗen men tenayi inna tawi yojata noon kanko kano laatto zaluman ko to ñoore makko ino ala timminde noon joni hoolare nde o ƴetti nde jahulan ko o majjaɗo hunde nde o towni hondu o ƴetti nden o anda probléme mayre jakka hari no foti an abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala e maki ayatul munafiq aya nafiki salatun kodi tati ida haddasa so fini so yewti kadaba o fena wa ida wa'ada so fodi akhlafa ulundo wa ida tumina so holama khana o yanfo muttafaqan alayh wa fi riwayatin nari fillahi ko beedita wa in sama wa salla odo hay so hori o juli wa za'ama o fini o wi annahu kanko muslimu ko juldo haray hani ko nafiq وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله يوتي من حديثين يوتي جديد قد رأيت قمدي مي أحدهما مجته وأنا من أنتظر الآخر مهبتكم مكالم بفعلتكم عليه حدثنا نلاد يتنا من أن الأمانة wonde hoolare nde nazalat nde jippike fi jadri ulubi rijal kan nder iwgere kan awale koy kan nder tumbere ɓerɗe worɓe ko ɗon imani ko ɗon hoolare jippina ثم نزل القرآن رفت القرآن جبنا فعلموا بأن بجانج من القرآن إمر القرآن وعلموا بجانج من السنة إمر السنة ثم حدثنا رفتي ويوتي من كادي أن رفي الأمانة بانتقل هولار بانتك نحتي كادي كام جندا دبتا هولار كهوري ليدي دوتا آياتا هولار كدوني أدب باي هولار تاهي بتام هولي فقال لي ينام الرجل النوم غوركو دانو يتدوينغول فتقبض الأمانة وفينا أتوى هولار nden jaɓitama ɓantama min galbitama ka ɓernde makko few o fina simple man fayazillu wonta asaruha batte ko amana on itta ko e makko mislal waqti sifa ko wiyete comme waqti ɓe firanoya en waqti ley haray hawnaki mahi ko waqti ko batte hun seeɗa hun ko ɗum wiyete waqti fayazillu o wonta atharuha batte amana on ko ƴetta ko mislal waqti e misal hon seeɗa hon o wonti day ɗum ɗon tumma e namu refte o ɗanoyo kadi annawmata ɗoygol fatuqbidul amana hoolare nde jaɓitoye kadi min qalbihi ka ɓernde makko fayazallu o wonta atharuha batte hoolare nden misla atharil majli sifa batte
ko ɗum woni jiimuhu gootum embere jiimuhu gootum ɗum ɗon lutta e makko kum ɗon o heddora kum ɗon o gollira kum e ka jamrin wano kembure dahrajatuhu e ko ɗum woni nde goɗɗo yaaɓata ɗum nde yaaɓata dahrajtahu nde yaaɓata ɗum ala rijlika ka hoore koyngal ma fa nazifa e fa nafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay'un yiltitoɗen hadis on dow seeɗa fa qala wi ne laaɗo maaki yanamu rajulu gorko hino ɗano annawmata ɗoygol fa tuqbidal amana hoolare nden jaɓite min qalbihi ka ɓernde makko fa yazallu hoolare wonta asaru ha batte hoolare nden mislal waqti sifa pihum seeɗa hunnina wonta pihum seeɗa on nde fo nde jaɓite ha het dow batte hum seeɗa hum kum ɗon foyɗite e makko ɗon tumma yanamu refti o ɗanoyo kadi annawmata ɗoygol goo fa tuqbidal amana hoolare nden jaɓite min qalbihi ka ɓernde makko few fa yazallu wonta asaru ha batte hoolare nden misla asaril majli sifa batte ko jungo moddata tum batte ko jungo sukata jungo e goɗɗum ko memata jungo e goɗɗum ngo modda hande kadi ɓernde makko nden nder toon tawa hara iman on no muddi toon tun seeɗa ka jamrin wano tulde daharajtahu nde tuluɗa ala rijlika ka hoore koyɗe ma fa nafita tun ɗum fitto ruuya fatarahu yaɗum muntabiran hino ɓanto yaha walaysa fi tawa ala e muɗum shay'un hay e hunde summa akada ha sata rekti o hoccoye kadi koccuri fa daharaji ha o turani ala rijlihi ko ɗoni ka hoore koyɗe makko ɗum kadi yara noon masalan mana ko misal tun andingol en no iman on sorto amana on hoolare nde noon nde sortorta noon nde wiwa e ɓernde tagore nde hande kadi fa yusbihu nas yimɓeɓe wonta yatabayauna hiɓe yeeyidira kono hara hoolare ala fala yakadu tawa eɓɓata ahadun hay e goto yuwaddil amanata nde o tottata hoolare nde o hoolande hatta yuqala ha inne inna hakke ko hoolaɗo saɗi inne he inna fi bani fulana ande no e leñol kaariɓe ɓen no ton rajulan gorko aminan hoolaɗo o hoɗuɗo nokkel kaari o wi'eteɗo ni o wawɗo ni on ɗon min leñol maɓɓe ngol fof gorol maɓɓe ngol fof ko on ɗon mi andi hoolaɗo sa woppi on ɗon haray a woppi mi sikki tun kon alhaali fewndi ɗen hatta yo qala ha wi anoye lirrajuli gorko ma ajladuhu min mi anda ɓurɗo on ɗon kellude ma azrafahu min mi anda ɓurɗo on ɗon moƴƴude ɓurɗo on ɗon tottude hoolare ma aqalahu mi anda ɓurɗo on ɗon jogagol hakke ta noon on hawtidiraɗo mana ɗiɗo fof wa ma fi qalbi tawa alaka ɓernde makko misqalu habbatin yeru abbere min haddalin immorde haddal min imanin immorde hoolare tawa ala kono ko ɓay tun kanko batte imanu hino foyɗutude to gokkum ɓeele ala hay melmeltude ko ɗum addi yo wacce nde waccore ɗo on andi aray noon on say hoolaɗo marɗo imanu e andi aray saɗi ma halalanni wala kad ata alayya zamanu gomɗi jamanu goo ari e an kankon ɗo fillade hadis on o wi wa ma ubali mi haaja kanon ayyukum mbayatu ko hombo e moom woni komi ahudi ɗum la in kana silati ko musliman julɗo laya ruddannahu alayya dinahu ɓe maki la in kana musliman wallahi so tawi woni o laati ko o julɗo e la yarudannahu alayya o weeɓi tantelan dinuhu dina makko kan wala in kana hay so latke nasraniyan kadi ko annasarajo aw yahudiyan ma al yahudajo la yaridonnahu alayya weeɓi tantelan kadi sa'ihi ɓen ɓe o halfinanoɓe o ayninano wa amma al yawma amma hande fama kuntu mi wonali ubayi wa minkum ɗahuda e moɗon illa fulana no fulan sona kaari e kaari muttafaqun alayh hiɓe firude ɗawlu ka ɓe inno en to jadru ƴuugere qur'an jippinama ka ƴuugere ɓerɗe ɗen ay bi fatihil jim wa iskani dali al mu'jama sabu waɗegol daali toɓɓaɗo on poccal e kowal fo aslu shay ko tigi tigi hunde nden ko daƴƴere hunde nden ko bindere hunde nden wal waqtu ko wiyete waqtu bitta il musannat sabu ta ɗimmita ɗo min fawgi dow al asarul yasir ko batte hum seeɗa hum wal majulu bi fatil mim wa iskanul jim sabu ko mim on waɗa kon poccal dow jim on waɗa poccal ley wawa ɗum tanaffutun ko notande fil yadi notinde ka jungo moddinande moddude ka jungo wona ha wiya ko nantitata e ɗum min asari amalin immorde batte golle e neɗɗo golliri juuɗe mum e wa wayri
qawluhu muntabiran wiɗen ɓanto ay murtafian ɓanto. qawlu wiigol sa'ihi ɓe o ayninanoɓen ay alwali alayhi yo heftinano fi mum ɓen e hoore mum. hadise temeɗɗe ɗiɗi e jeego wan hudayfata wa abi hurayra radiyallahu anhuma qala ɓe wi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'ullahu allah o moɓinira tabaraka wa ta'ala annas yimɓe ɓen fof fa yaqumul mu'minun julɓe ɓen daro hatta tuzlafa lahum janna ha aljanna ɓannaneɓe fa ya'tuna adama ɓe ara ɓe tawa baba adama salawatullahi alayhi mo jam e kisi wonin fa yaquluna ɓenna ya abana istaftih lana aljanna udditan men aljanna o fa yaqulu inna wa hal akhrajakum min aljanna tawsi yaltini on ka aljanna ɓiɓɓe an illa khati'atu abikum so wona bakkatu bemman o lastu bi sahibi dalika wona min woni aden jeyɗo on place ɗon udditanowo on aljanna wona min yahay ka goɗɗo go idhabu ila ibni ibrahim yahay ka ɓiɗɗa on ibrahim khalilullah si wawa on udditande aljanna ko on min komi wonɗo sabu taho sabu bakkatu on ha yaltina ɗon aljanna soka na mi wawi on udditande aljanna قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم النبي إبراهيم ما لست بصاحب ذلك ونام جون on place إنما كنت خليلا عندكم ملاتكم جاتي الله من وراء إمرد باوتو كم جاتي جوكم باو إمدو يهي إلى موسى الذي كلمه الله الله يوتي تكليما فيأتون موسى بارك موسى فيقول on قد جاب لست بصاحب ذلك ونام جون on place اذهبوا يهي إلى عيسى kalimatillahi on ko kongol Allah wa ruhu Allah fa yaqulu isa si arama ka isa an kad jabo lastu bi sahibi dalika fa yatuna yahya muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu on sayna la do kan immo fa yudanu lahu o yanane wa tursalul amana holare nden akkite non de arta warrahim e yurmene de wandari di fo jabitamo fa yaqumani didi immo e janbata wisirate di daro ta seraji e sirate kolewal lumbetengal ngal yamina no shimana holare nde wontira ɗa yurmene nde wontira ɗa fa yamurru awwalukum kal barq arano e moɗon on feƴƴira wono maƴe feƴƴirta malala yer leppango yitere tawa o lumboyi gaɗa qultu minni bi abi wa ummi yejirima yumman e ɓeyan ayu shay'in ka marril barq ko honɗum woni ko feƴƴirta kono feƴƴirande parñitere ma mala ndiyam قال أنك ألم ترى أيالي كيف يمر كون فئيرتا ويرجع رتو في طرفة عين اندر ما جانغو يتري كم نغنو ملا نو أرتيرغا ثم كمر ريح رفتي وبغو فئيرا ونو هند فئيرتا ثم كمر الطير رفتي وبغو فئيرا ونو سندو وير تسجع وأشد الرجال كبري دوس تيدو دي ورب فوق تجريبهم كدوغين تبع أعمالهم كقول لي لمقبلين ونبيكم تو أن باجم قائم مداري على صراط كثيرات يقول إن ربي سلم الله هيسنا قال ده والله إن كن لا الله صلى الله عليه وسلم إن كوادو يتا كوادو كارم كوادو يتا إن ربي سلم أو أذكار أن لا أكتام حتى تعجز أعمال العباد هارونك قل لي لجياب بين حتى يجيء الرجل ha gorko go aro yala sati usayrata wawata yaade few illa zafan sonara ko yo fof o fofole o yaha wa fiha fatay sirati tanon hino kaseraji sirate kala libu bunuji andanda hore ma muallagatun wengadi don simidi don ma'muratun din kadi ko yamiradi bi akhdi wippagol jabgol man umirat bihi kala mo di yamirayo di cipomo ko di wippotodo mo andi harinanen ko yurmende den e holande wonno kaseraji sirat ɗum noon ittama joni ko ɗibonoji ɗo wonɗo fa makdushun najin wa mukardasun finnar ɓe maki wallade mi wondiri on e nafsu abi hurayra biyadi on mo wonki aba hurayra woni e jungo mum inna qa'ara jahannama ande no kunkugol yiite jahannama ngella sabu una kharifan wallahi ɗum hino yaare duuɓi capanɗe jeeɗiɗi rawahu muslim ɓe fiɗan nden ɗen andal ɗen qawluhu wara'a ka annabi ibrahima ɗon min komi ɓawto bil fatihi fihima sabu ɓocce ɗen ɗiɗi koni koye mum waqila wiyama bittammi no selli ka waɗe kadi tural bila tanwinin ko alda e waɗugol mase ɗiɗi famanahu lastu bi tilka daraja rafiya min mi wonali on place ɓantiɗo ɗon waya ɗum kalimatun ko konngol tudkarugol no jante ala sabili tawadu e hella laawol jultingol huuri mum
wa qad basastu ma'naha gumɗi mi weƴƴiti manangol konngol firongol konngol fi sharhi sahih muslim o wi wo himo finsiti ɗum ka sarhu sahih muslim wallahu alam. joni noon yiltito ɗen ɓe firanali en ɗeɗe mi feƴƴi mi firalɗa ka wiwɗen ɗo tawa hino e seraji sirate ɗen kala libu bunuji muallaqatin wengaɗi ma'muratin yamiraɗi bi akdi wippagol man umirat bi kala ummoɗi yamiraɗi fa maqdushun wo hino toon mutowo naajin kono ko daɗowo ka sirate ɗon wo toon mutoyɓe ka yiite kono ko daɗowo wa mukardasun hino toon kadi mutowo finnari ka nder yiite oron ka luttude few wallahu ala wa alam. وعن أبي خبيب يتامى أوده بدم الخاء سبق خاء ودا كنتر المؤجمة بعده عبد الله بن زبير كو رضي الله عنه قال لما وقف الزبير كما الزبير دارينو يوم الجمل نيند جمل دعاني أندني فقمت من إمي مدري إلى جنبه تقمكو فقال يا بني إنه كن لا يقتل ورتاك اليوم هنده إلا ظالم سونا تونيو أو مظلوم ما دون تونيو عفوا إلا ظالم سونا تونيو أو مظلوم ما دون تونيادو kala waraɗo hande haray ko toñuɗo ko ɗum waɗi si o wara ɗum woni ko kefeero ma toñaɗo ɗum woni julɗo ko ɓeyɗiɗo warete wa inni min la urani mi yaali hoore an illa sawtal si wona mi warete alyawma hande mazuluman hara komi toñaɗo wa inna min akbari hammi andu ko ɓuri mawnude e sunoji an ɗin fof la dayni e jungo an la dayni ko ñamale an ɗe ko ñamale an ɗe komi ñawli ko a fatara daynana ene an a yii ñamale men ɗen yuɓuqi hiɗe heddo min hiɗe heddina min maalina immorde jawle men ɗen chey an goɗɗum mi mana ñamale ɗe jogi ɗen ɗe si ɗe moynama e nder jawdi men ndi est ce que a yii hiɗe heddo seeɗa tumma kala retto wi yabunayya ka e ɓiɗɗo an bi malana waqde dayni yeeyu bihi jawle ko marɗen yoɓanala ñamande ande nani wawsa bi sulus on sayi o wasi yo okkitire jawdi makko tataɓal ngal wa sulusihi e ngala tataɓal libanihi to ɓiɓɓe makko ɓen ji yani libani abdullah ɓiɓɓe abdullah ibn zubair ɓen sulusu tataɓal ngal قال فإن فضلت لكي من مالنا إن مد جود مني بعد قضاء الدين باو يقول جود من شيء سيدا فسلسه لبنيك هرين لا تتبع المودون قبيب ما بنجي قال هشام وي وكان لاتي بعد ولد عبد الله يوغا عبد الله بن قد وازا بعد بني زبير قم دي ففندري بطندري يوغا ابن زبير بن دون خبيب وعباد وله تينودا ويومئذ دنيا لتسع بنينا ɓiɓɓe jeenayo mi mana ɓiɓɓe makko kanko wiya ɗen ko kanko jeyi e ɓiɓɓe wonɗo wasiyade on tawi ɓe ɓattodiri fewdo ɗon mi mana heɓe ɓattodiri ɗuɗugol dugol wa tis'u banatin imo mari ɓiɓɓe jeenayo worɓe ɓiɓɓe jeenayo rewɓe 17 wuuruɓe en ko jiidotonoɓe kañum wona an heɓowo ɓikkoye ɗiɗo tato inna kalen jiidi on si ɓiɓɓe ɗuuɗi ko ñamete ala wonay bandi wi tuna wawata mewde ɓurane sunna wuraka galle ma ɓurane sunna no wawi huɓindade ɓiɓɓe wulure ɓe fof maɓɓe ɓe kelɗa ayɗa sikkude ko dala e ero hatta ɓiɓɓe murta ko jogagol jawdi ni ataɓe aray kon ɗum ɓiɓɓe américain ɓe ɓen murtanta iwa e leykoyɗe yuma mum e ɓen mum ɓikkum heɓa kon duuɓi jeeɗiɗi o yalti e leykoyɗe nene mum e bamum kaɓe mara woni dala mara ero i tunga jiidota ko hiɗa suwin sinde kadi yimɓe ɓen e jiidagol immo ɗon wota a suwin sinmen wota décourage men menen men jiidoto inchallahu yallah ɓeydan men duuɓi e cellal an kadi men torankema an kadi Allah yo Allah ɓeydani an kadi duuɓi e cellal kono noon woni jiidotoɗo de nam qala abdoullah wi fa jaala o wonti noon kanko baban yusini mo wasiyola mbidayni fiiɗi e ñamale makko tawi ko ɗe mapinimo luutodiri e men enen wi'oɓe ɓiɗɗo gorko nayo hulu kiri hula ñamande ɓiɗɗo gorko no hani hulude ñamande no hulɓini ko sabimbinata yo wonki makin joge haraki natari aljanna kala mo hulal ɗum o hulal ko hulɓini ويقول هم إن لا يا بني إن أجزت سارنك عن شيء في يقول سيدا منه إمود فاستئن عليه أولي نور إهور مود بمن ولا يبين هفت بفيان بمعنى سيد نعمل دين هاودي كرون كدا أجينا ليبود آيا واللي تران جات جيب أم بم واللي تما يبود يندي قالوا إف الله موني الله ما دريت ni eɓɓali ma arada ko mi faala kon hatta qultu ha mi wi'i e ma daraytu mi faamali
ma daraytu mi faamali ma arada komi faala hatta qultu hami inni ya abati ko ayo baba man walaka kombo noon woni heftuɓe fiima kombo woni jaatigiɓe ma qaala baba maki Allah ko Allah woni jaatigi an ko woni heftuɗo fiyan Allahu akbar ɗa hari min Abdoullahi kala kam mi woni ɗo mi naɓi haqqille an ɗen ko jaatigiɓe makko o woni wolude fi mum ɗon ma yiɓɓe makko ma ɗum ɗa hara na Allah hara ko yimɓe jako Allah qaala wi fa wallahi mi wondiri Allah ko ɓiɗɗo on woni wolude ɗum wasiya ɗon ɓaawo baba makko maayi ma waqatu mi yanali fi kurbatin e nder tampere min deynihi e yoɓugol ñamande makko nden illa qultu si wona mi innay to ya mawla Zubair ko ayyo giɗo Zubair eɓdi anhu daynahu yoɓanmo ñamande makko nden ngoy kala ñamande nde mi nangodiri e mum mettanilan fi yoɓugol mi tampali si wona mi wowla e ngol konngol ɗon toon fayaqdiyahu Allah wallala ñamande nde yoɓo musidɓe julɓe so woni hoolorɓe Allah en wona yimɓe fowtiɓe bi maana so woni hoolorɓe Allah qala o wi o naatan jiyaade ni faqutila Zubair wara walam yada dinaran o accano dinar hu goto wala dirhaman wona dirham goto illa aradin si wona leydi tereji viidi min hana e majji alghabat ko wiyete kon ghaba wa ihda asharata daran ko ɗum woni e galleli 11 bil madina wa darayni e galleli ɗiɗi bil basra ka wiyete ɗon basra wa daran e galle bil kufa ka wiyete ɗum kufa ɗum koye nder iraq wa daran e galle bi misra wonde ɗen égypte misra ɗum koye nder égypte ɗiɗo o acci qala wa innama kana daynuhu ande noon laati ñamande baba nden alladi nden kana alayhi wonnode hoore makko anna rajula no gorko kana o laati yatihi bil mal himo addanaynomo jawdi fa yastawdi'uhu o halfina mon iyahu faade e jawdi ndin fa yaqulu Zubair wiya la o oye walakin skoni huwa salafun ɗum ɗo koko accete ɓaawo inni min akhsha alayhi daya miɗo hulani hoore am fi wota ɗum yeebo wama wali alanalan imaratun hoore yagal ɗattu ha hande wala jibayatun wona ko wi'ete kon jibaya wala harajan wona geɓal wala shay'an wona hay e hunde illa an yakuna si wona ɗum laatoto fi gazwin finansarna ɗum e haɓugol jihadi ma rasulillahi wonde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam aw ma abi bacry ma wondude abi bacry ɓane laaɗo iwi wa umar e umar ɓaawo aboubacry iwi wa usman e usman ɓaawo umar kadi iwi qala abdullah wi fa hasabtu mi kunti ma kana alayhi ko wonno kon e hoore baba ko fayɓe min addani imorde ñamale fo wajattu mi tawi alfin wa mi'atay alfin guluje wulure guluje temedere e guluje wulure ñamale falagi hakim bun hizam abdullah ibn zubair hakim fotti e abdullah ibn zubair fa qala ya ibn akhi ko ayo ɓiɗɗo musidɗa on kam ala akhi ene ko jeeɗi musidɗan on ñawlino min addayin imorde ñamale fa katamtuhu mi suuɗimo mi wowlali fo hakke ko ɗuuɗi e wa qultu minni 100,000 ko guluje temedere mi wowlali fo fa qala hakim wi wallahi ma ara mi ali amwalakum jawle mon ɗen tasiru hadihi mi wawa yonude yoɓugol ɗum fa qala abdullah jaabi ara'aytuka e a yiyali in kanat si laatike noon 1,000 ko guluje wulure wa 200,000 e guluje temeɗɗe ɗiɗi si tawi noon ko ɗum qala wi yo awa ɗon kam ma ara ko mi yiyali haray to teguna haga hiɗon wawi yoɓude ɗum ɗon kam haray komi naawigol ko jawdi mon ndi yonata komi haray mi yiyali on wonde hiɗon wawi yoɓude ndiɗo fa in ajastum tawi woni on ronki an shay'in e ga e goɗɗum go min e muɗum fasta'inu bi are ɗaɓɓirollam mballa ɓe mana son yoɓi ha on ronki tenude yoɓugol fof haray are ka min kadi mi wallito e mbere komi wawi ko ɗum woni jaatigi maya daranotoɗoma fino ñamale maɗen yoɓire fi sabu jaatigiyagal ma haray oɗon jaatigiyagal ngal nafi hakkunde ma wona maayowo mo mayata tawata fi ko jaatigi o suuɗa e jawdi makko kala ko onno hakkunde mon o andinta ɓiɓɓe maɗa ɓe walay wa kana laati azubair kadi istara al ghaba tawi o soodi ko wiyete kon ghaba on bi 700,000 guluje temedere e capanɗe jeeɗiɗi fa ba'aha o yeyti ɗum abdullah yeyti ɗum bi 1,600,000 guluje wulure e guluje temeɗɗe jeego ko wiyete ghaba kon o yeyti ɗum en yiyo e leno gasa kon ɗum wiyete ghaba ثم قام رفت ودري فقال ما كان له على الزبير ما كان له لا تناكم على زبير ادو زبير شيء غدم
man kana lahu kala mo laatani ɗum onon tagore nde fof ala Zubayr e dow Zubayr ben an shay'un goɗɗum ko tata ben an Zubayr ñawli on tigi fal yuwafina ko ɗum woni yo aru e o hunnana men bil ghabati ghaba on fa atahu Abdullah ibn Ja'far oɗo ari wa kana lahu tayno laatanimo ala Zubayr e Zubayr ko Zubayr ñawlimo 400,000 guluje temeɗɗe nayyi fa qala li Abdullah o jaabi Abdullah in shi'tum si tawi ɗon faala taraktuha lakum mi accanay on ɗum aram yoɓinali o qala Abdullah jaabi la qala wi fa in shi'tum si ɗon faala ja'altumuha on waɗay ɗum fima tuakhiruna awa e nder ko sakkitoto ɗon yoɓuɗo kon in akhartum si on mettini fa qala Abdullah wi la qala wi fa quta'uli qit'atan awa taƴanelan geɓal e muɗum qala Abdullah jaabi laka min hahuna ila hahuna awa hiɗa jeyɗo ila ɗa haɗa ko an jeyi fa ba Abdullah yeyti minha e muɗum fa gada anhu o yoɓitanimo daynahu ñamale makko ɗen wa waffahu o hunnanimo wa waffahu ɗe timminanimo wa baqa heddi minha e muɗum 4 ashumin e geɓe 4 wa nisfun e feccere fa qadima ala Muawiya o arika Muawiya kadi wa indahu Amru bun Usman tayno takko makko ɗon o wiyeteɗo Amru bun Usman wal Mundir bun Zubayr wa ibnu Zam'ata fa qala lahu Muawiya innanimo kam uwimatil ghaba ene ghaba on ko jelu eɓɓano ko jelu qimano qala wi kullu sahamin kala geɓal min eɓɓi ɗum min waɗi bi 100,000 guluje wulure qala wi hin kam baqiya mina ko jel non heddi e mum ko tawata eɓɓaka taw qala wi 4 asmin wa nisfun ko geɓe 4 e feccere fa qala Mundir bun Zubayr o wi kad akhadtu minha gomɗi mi ƴetti e muɗum min kadi sahaman geɓal bi 100,000 coggu mi jonnete guluje temedere wa qala Amr bun Usman oɗo kadi wi kad akhadtu gomɗi mi ƴetti minha e muɗum sahaman geɓal bi 100,000 guluje temedere wa qala ibnu Zam'a kad akhadtu min kadi mi ƴetti minha e muɗum sahaman geɓal bi 100,000 guluje temedere fa qala Muawiya wi kam baƴe ko jelleddi minha qala sahamun ko geɓal gotal wa nisfu sahamin e feccere geɓal qala wi kad akhadtuhu gomɗi mi ƴetti ɗum ɗo fof bi 50 wa 100,000 guluje temeɗɗe joyi guluje temedere kan e capanɗe joyi qala wi ba Abdullah bun Ja'fara o ɗo yehi nasibahu geɓal makko ngal min Muawiya immorde Muawiya bi 600,000 guluje temeɗɗe jeego falamma fariha ibnu Zubayr ɓa ɓiɗɗo Zubayr on gayni fes min qada e daynihi ɓeɓugol ñamande baba makko nden qala banu Zubayr ɓiɓɓe Zubayr ɓen immi wi awa baba aqsim sendu noon baynana hakkude amen menen e qala banu Zubayr ɓiɓɓe Zubayr ɓen mbi mana nene gotoɓe Abdullah ɓen e ɓen gotoɓe makko ɓe legi ɓe immi ɓenni aqsim sennden noon joni awa baynana hakkudeji meɗen mi ratana ndundi men ndi qala wallahi mi wonide Allah la aqsimu mi sendata baynakum hakkude mon hatta unadiya bil mawsim ha mi tawoye tereti on 4 sinina duuɓi 4 bi mana tereti duuɓi 4 feƴƴa hara jawdi ndi wawi ɓeydade seeɗa ala man kana lahu e dow ɓen ɓe laatani ɗum ala Zubayri e dow Zubayri dayni ñama bi mana wo mi sendata ñamande nden ha teretiji duuɓi 4 feƴƴa fi e nder ɗin teretiji mi ndaara si tawi mi yi'ay kala mo tawata Zubayru baba meɗen hino duwa ɗum ñamande haray mi tereti kala e nder ɗi duuɓi 4 yahay mi daro hakkude tereti mi inna kala mo Zubayru ñawli fal yattina yo ar en fal naɗɗude hiyoɓen so woni duuɓi 4 feƴƴi en heɓali woɓɓe hande kadi ko sendi hedditi kon en sende ko ɗum woni ɓiɗɗo fa ja'ala o wonti kulla sanatin kala hitande yunadi fil mawsim o yahay ka tereti ka fof fottata yeeya sooda ɗon o ewno wonde manna kala mo baba ñawli kala mo Zubayru duwa yo ar mi yoɓa falamma mada ko ni o gerdi ha ɓa feƴƴi 4 sinina duuɓi 4 ɗin kasama o sendi noon baynam hakkude maɓɓe ko hedditi kon o dafa sulusu o jonni tataɓal wa kana laatani li Zubayr 4 niswatin sonnaɓe 4 fa asaba kullu imra'atin kala sonnajo heɓi e ɓen sonnaɓe 4 alfin wa 100,000 guluje e guluje temeɗɗe ɗiɗi fa jami'u malihi dendanangal jawdi makko ndin tawi ko jeli 50,000 wa 100,000 ko guluje 55 e guluje temeɗɗe ɗiɗi mana ko total million ji ko goɗɗo wawata addude fi mu rawa al-Bukhari ɗum ɗo kon ɗum woni mafhumul hadith
nafoore koni kon e o hadis ko andingol en mo maayi himo ñawli tawi himo huli fi ñamade makko nde himo aani fi ñamade makko nde himo maafi fi ñamade makko nde Allah wurtanay mo ɓaawo makko kono daro kippana mo ha ñamade nde yoɓe hara o nangaka lette mayre mo maayi tawi ko maɓɓi ko wiigol ɓiɗɗo gorko nayo hulu ñamade Allah accida e ɓiɗɗo gorko on ɓaawo hula Allah accidamo ɗum kanko ɓiɗɗo gorko mo hula ñamade on accidaymo ɗum ka gabur kono woni e andingol en ko goto kala e men ko yo ne'u ɓiɓɓe muɗum ɓen ɗelta ɓiɓɓe muɗum ɓen ha ɓe wa'ana en wono Abdoullahi ndaare o dari o yoɓi ñamale ba makko ɗen fof ha o tanƴini lanni jawdi hedditindin o jaɓalindi sende hakkude maɓɓe ɓen goto ɓen wo ha 4 ans kadi feƴƴa tawa tereti kala o yahay o ɓayi andi haɗ on sayi radio alaka communiqué waɗe e téléphone ji e internet ji ko accugol ha tereti waɗi leydi ndi fof moɓodiray ɗon o ewno ko hombo baba duwami yoɓamo ko ni o gerdi ha duuɓi nayyi tawi Allah mawni ni ndi jawdi ha nde ɗuuɗi ndi woni o milti million ji guluje ko nan hino yewte ɗo ko tatan wawa kontude noon ko andigol en piiji tati yo en hulu ñamande ɗiɗi yo en hoolor Allah tati yo en neɓu ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓe wona tawata si en maayi ko mapantoɓe en ko ñawliɗen kon e bakkatuji men ɗin wona mapotoɓe ko jelu heɓata e ko accuɗen kon awa ɓiɓɓe buyi hande koɓe soppinde galleli jelu soka ɓaawo joom majji maayi sabu masibo sendugol ko baaba gotoɓe jeelo ko siniraɓe jeelo woni ka justice hande sabu probléme sendugol ko jeelo maayi accidi ɓeyguli mum e miññiraɓe mum ta ɓeygu maɓɓe e miññiraɓe maɓɓe hino ka justice ma no soki galle ɗen fewdo ɗo ko jeelo ɗum no ɗuuɗi ha donc ne en ɓeygureji meɗen ɗin ɓe wona mapantoɓe se maayi yo Allahu on wurtan en ɓaawo en maayi kono daro torano en yaafu e bakkatuji meɗen ɗin e kono daro kippa yoɓana en kala ko ñawli ɗen allahumma amin yo Allah subhanahu wa ta'ala ne en jurriya meɗen on o waɗa ɓe mapantoɓe en yurminoɓe en ka wuruɗen ɗon e ka mayɗen du'antoɓe en ittanoɓe en andeji yoɓana ɓe ñamale ka wurɗen e ka mayɗen allahumma amin wurta en enen kadi e waɗangol ɗum kadi mawɓe meɗen ɓen amin wallahu a'la wa a'lam